Simene, yathi ngiyacabanga. Oh magoba. Imo brain cells yakho idake yonke ndoda wayifa. Kudakwe futhi nemamedula splonkonkata. Yonke into. Ayikho into ebhadlile ozoyikhuluma. Uthi ngiphaphele. Asungule manje indludlu yemanti. Lo cameraman wakhe lo namshuthe. Naye indludlu yemanti naye. Naye unepower yemanti. Anokwazi. Maybe kushutha imonkosikazi yamanzi. Saze kanjani? Oh, va. Into kusebenzile move. Ayazi ukuthi sebenzile kumthatha 6 days ke toilet. Va, ithi. Ulane bengisho ngifuna ubuye manje bakhrawuna Miss Mpumalanga 2024 lapha embombela ngikuthengele ke lithikithi. Ngikuthengele ke lithikithi. Ngifuna uyobonela abanye abafathi ke labafaka ema-G-string lapha bafake lokho mabhikini kubahamba ukuthi kuba njani hayi leli reyila lolifakako wena la ungakwathi ngifuna la ngisubuke naloko ukuthi bathi kuyini i-catwalk ubone ukuthi bahamba njani bafake hayi le nto yakho yokuhamba ungcingela la ungcingela ngiqala ukufa ungene egedini ngithi 16 March nyalo 20 le nyanga yena yebo ngisho uyafamba wena uyafamba kufuneka la bokuwokha Hallo Ungidropile. Nisoli nami ngakudropa wakula. Umtholisi nami ngifuna kuhamba tata. No, ngifuna ukuzibonela ngamehlo. Nayifuna imathikiti. Wena ngishina umadoda. Ethi ngiyela le party le bahamba khona ngebikini. Ya, ngizamba into ngitoyidzinga le information. Ngiyacela ngishima madoda. Ngithengele intikiti mhlonishwa. Yimzimari production isilethela ke Miss Mpumalanga 2024. Yes. Crowning Miss Mpumalanga 2024 kuphi ke AFM Communal Auditorial eNaspoti ngeti 16 March kuna inyanga lesethulo kanti ke emathikiti ngo150 ke umuntu ke ngamunye kuthiwa ke phuthumane ke ngoba emathikiti unlimited kakhulu luke kanti bathi ke i-red carpet itawuqala ke lapha nga-5 Nzambama bese the main event itawuqala ke nga-7 Nzambama kanti labantu ke banijabulisa ke ukhona lapha Dudlu kaDlamini Thabo kanye ke nankosazane Dota bathi ke Phuthumani i-VIP ngu650 kanti iphindze ke ifake i-open bar ne-private after party emathikithi ayatholakala ke e-Pick n Pay nase-web ticket Phuthumani ke nithole emathikiti Miss Mpumalanga 2024 ulethwa ke kini yini imzimari production na kanjani